Selamat datang di Jimmy Melali Channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, nggak usah subscribe lagi, cukup like dan komen saja. Terima kasih. Swasti prapta atur adidyang lajeng ring para adidi sami sani sampun prosedural ring acara rahinane mangkin nemonin rahinara ditipai tanggal Masehi kali dasa Februari warsa kali tali 22 ring parikramo bulan bahasa Bali desa adat sedesa pering singgih jeremangku sani meraga suci sani suci yang tidiang sani dahat kusumayang tidiang Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan Blabatu utawi saninya Delingi Ide Sani Dahat Kusumayang Tidiang Manggalo DPRD Kabupaten Gianyar Sani Wangyang Tidiang Bapak Perbekal Desa Pring utawi saninya Delingi Iratu Idedani Sarang Sami Sesanti Angayu Bagia Aturan Tidiang Maduluran Sarini Pemuji Majeng ring ide sang yang widiwasa doning wantah mawes saking warunugraha ide mawenan ide dane pingkalih titiang presiden bersatu aja risa jeroning parikrama bulan bahasa Bali desa adat sedesa pering mogi-mogi sangkani asung kertawaran graha ide acara puniki sida memagi antar tur labda karya manut pengabdin iraga sarang sami melarapan antuk ngaturan pangastukaran panganjali Om Swastiastu. Inggih iratu idedani sareng sami saniwangyang tidiang mungwing pepalihan acara sajroning acara puniki dudonan tidiang sekadi ringso sanika pertama inggih punika pemahba acara keping kalih inggih punika nembangan lagu Indonesia Raya. Acara keping 3 inggih punika pangrastiti. Acara keping 4 laporan saking Manggalo Prawartaka. Acara keping 5 sembrang wacara saking Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan Blabatu sepisanan mungkah acara bulan bahasa Bali Desa Adat sedesa Pering. Acara keping 6 inggih punika lomba nyurat aksara Bali undangan SD. Acara keping 7 lomba ngewacen aksara Bali Dewa Truna. Acara keping 6 lomba mesatu Bali paikatan kerama istri. Acara keping 9 mesandekan. Acara keping 10 nyobiahang Jayanti miwah kaping 4 inggih punika pemuput ring parikrama ranena mangkin jagi keaturan sesolahan tari pendek majeng ring penari galahi katur durusa.
sareng sami sanewangan titiang doning pamka acara sampun aturan titiang iwawu sane mangkin dicapat titiang ring acara kaping kali inggih punika nembangan lagu Indonesia Raya. Asjo Baskar Yunomu Astuwati Om Yang Widi Sang Maha Agung Saning Inderang Jagat Tribuana Miwah wit sakaning sani maurid iri ring jagat Dumugi Ida Sang Yang Widi Wasa Sidole dang ngicen pemargi sane becik mangdo korup pemargin acara puniki persidaan tahatur sidaning dulu. Om Dewa Suksemo Paramosidya Yanama Suwaku Om Salu Kadi Preside Sidang Tam Om Santi 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 Om Swastiastu. Tapi ngajeng dengan ngajeng mangku saya yang Rek anggota DPRD Kabupaten Gianyar Pak Wayan Suryatano sareng pemimpinnya, ada perwakilan Majelis Desa Adat Kecamatan Lebatuh tanggal 1 Maret jadinya. Jadi terakhir mangkir iki kawentenan bulan Pasa Bali san kaping kalih ring wewidangan Desa Adat sedesa Primti. Kepertama iki patut ngunyuk meningai ngatur pujo pengasina pandai para pesanti. Om Santi Santi Santi. Inggih iradu idedane sareng sami sanewangan titiang punika wau laporan saking Manggala Prawaktaka. Sane mangkin acara tancapun titiang ring acara kaping 5 inggih punika Sambrama Wacana saking Bendesa Aletan Majelis Desa Adat Kecamatan Lebatuh utawi saninganggani sebisanan mungkap parikrama bulan bahasa Bali Desa Adat sedesa Peri. Rumahku desa Patoran Sane Dahat Sane Titian. Sane Dahat Sane Titian anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Sane Titian berbekal Desa Peri Sane Nade Hidup. Para petugas juri saking Desa Kabupaten Gianyar, jiwa penduduk Bahasa Bali, Provinsi Bali Sane Titian. Desa Peri. Untuk pengetahuan lomba-lomba pinakati nenek lomba berat aksara Bali undangan tarik lomba macam aksara Bali undangan dua kuno miwah lomba nyatmo bahasa Bali undangan sini. Ini adalah saya makin bercerita di tiga dalam aturan sebagaimana macam ini Indonesia akan membantu. Inilah yang nanti membuka programan bulan bahasa Bali Desa Adat sedesa Peri untuk aturan Om Awiganam Nama Sidom. Ring para paminat sareng sami sedurung lomba kekawitin jagi kawentenan foto bersama dua.
inggih idadane sareng sami sanemangken lantaran titiang ring pemargi lomba utawi teknis lomba wajan aksara Bali de Truna. Indek galah katur ring suang-suang pamilan inggih punika 10 menit. Sane tala koordinir oleh anggapan orang sesami. Galah kaitung ngawit saking kruna ke pertama sane medal ring wacana punika. Ri sampun galah 10 menit. Jadi wenten suara kenong ping 3. Pina kecihna galah 10 menit punika sampun kelas. Kepengresa ri sajeroning lomba wajan aksara Bali inggih punika sane pertama Ide Bagus Ali Wijaya SSMH Pinaka penyuluh bahasa Bali sane pule amamat ring Widangan Desa Dinas Belega. Sane kaping kalih Iwayan Kuntara SPD Pinaka penyuluh bahasa Bali sane pule amamat ring Widangan Desa Dinas Bedulu. Sane kaping 3 inggih punika I Gusti Ayu Agustini Putri SPDB MPD Pinaka penyuluh bahasa Bali sane pule amaman ring Widangan Desa Dinas Bono. Sistem irigasi utawi bayar utama parikrama subak inggih punika asah asih asuh krama subak lan pangeduman toya punika nyadiang toya miwah duman toya. Om Swastiastu. Wenten kedis jerik ane madan I kedis cedrum amahane bulat ia masabun di don hadne miwa di don amane ane mentik di Trihita karana kebawasan saka di sekadi punika sangkani para petani sane ngarap cari ke punika dahak muratian indek kapalemahan lan upakarane Trihita karana ketiga sane ngawenan baga palemahan yening maka sami makarya Om Swastiastu. Lisa Jerami ring pira ring sajarani lupa pira sukar tenang jagate utawi utamian nyane
pamiang nyanyi Driki ring jagat baline ring kawentenan Om Swastiastu, Om Wignanastu, Namo Siddhi. Kabupaten Tabanan, Asum Pun Kota Ring Jakarta, Kabaos, Pinaker Gunung Pagi, Penampak, Kabupaten Tabanan, Anggapan, Om Swastiastu. Maja nomor leksa sarang sami titiang wantah pamilat saking nomor undido. Lelaku maosang indik kawan tenan parek carek utawi sawah ring padesan pasti ke kari wenten kemaos yening maosang ring perkotaan pasti ke mewah pisang ngerarah cari piranti sane dahap mawi guna pisang sahanani sawah manut sane kau nyingayang ring dumun Aksara Bali punika magenang ring lantai 2 Balai Banjar Desa Adat Patolan. Punika taler ridang menas mangde ring Dewan Juri mangdane Presiden Bali Jebo Sirike